nifurije ibihe byiza aho uri wowe wamaze gukanda subscribe kuri page yacu Umwashi TV nkubwira nawe utarayikora kujya hano hasi kunzogera ugakandaho kugira ngo tujye tubana mu makuru aba agezweho cyane cyane twibanda kuri siporo niyo twahisemo. Umuhungu wanyu rero dushimira Imana Benwageringi turi kuwa gatanu akaba ari tariki 17 ukwezi kwa Mutarama umwaka wa 2025 nizera ko mumeze neza cyane. Ariko ubwo ntabwo tuba twirengagije abakunzi bacu mudukurikira wenda muri nko mu bitaro kwa muganga ndetse n'ahandi muri condition zitameze neza mwese mwihangane witeka araza kuba abibafashamo bigende neza nicyo umuntu yavuga. Ndaje rero ngo tuganire ku makuru y'imikino zindutse avuga duhera hano mu Rwanda ikipe ya AS do Kigali yamaze kuregwa muri Ferwafa n'uwahoze ari umukinnyi wayo turaza kureba mbese byifashe bite. Nako tuza kwerekeza ku mugabane wa Afurika mu gihugu cya Mali bagiye kubaka iyitwa Muri Arena izajya yakira ibihumbi 10 ikakira imikino y'intoki ndetse n'imikino ya football ikinirwa mu nzu. Nicyo waza kuba umenya irimo yo kubaka iyi stade kabiza gutangira mu minsi ya vuba nk'uko byatangajwe n'umuyobozi w'inzego hari muri Mali akaba ari General Goyita nicyo yaje kuba rero atangaza. Turaza kwerekeza ku mugabane w'Uburayi mu gihugu cy'Ubwongereza shampiyona ya English Premier League yakomezaga ku munsi wa 21 ikipe ya Manchester United ifashijwemo na Amad Diallo iza kuba ibyitwaramo neza cyane. Icyo waza kuba umenye turaza kureba uko byari byifashe hara mu gihugu cy'Ubwongereza. Ni nako tuza kwerekeza mu gihugu cya Espagne muri misa yakomezaga Copa del Rey nimugoroba Real Madrid bigoranya Cesare ikipe ya Celta Vigo mu gihe amakipe nka Atletico de Madrid yuje imikino 15 yikurikiranya itsinda harimo clean sheet 10 byumvikana ko uwitwa Diego Pablo Simeone muri uyu mwaka w'imikino yaje kuba ametiriza hariya mu gihugu cya Espagne ni ndakorwaho tukaza kuba tureba uko byifashe. Nimuze rero tuganire turebera hamwe na za shampiyona ziza kuba zakomeje mu bihugu bigiye bitandukanye mu Faransa Monaco iramanuka Borussia Dortmund mu gihugu cy'Ubudage mutoza Muri Sayini muri imisi tamerewe neza iraza kuba imanuka mu kibuga. Ni nako tuza kuba tuvuga ku mpwaza za transfer zikomeje kugenda zivugwa ku mugani bura turaza gucishamo ijisho turebe nk'izingenzi umuntu yaza kuba agarukaho. Nimuze rero tuganire. Ikaze nanone muri aya makuru nkubwira ko ushobora kuyakurikira ku mbuga nkoranyambaga zacu zigiye zitandukanye kuri Facebook, Instagram ndetse na X ni kuri Ferguson Rwanda ndetse no kuri Dushimira Imana Benwageringi amakuru yose aba ahabaye gatanu ku kandi. Ufite igitekerezo cyangwa inyunganizi babyemewe kutwandikira hano hasi muri comment ukatubwira icyo utekereza ku biganiro byacu cyangwa se amakuru wifuza ko twakugezaho cyangwa se ukanatwandikira kuri iyi nimero ubona kuri iyi screen yawe tukaza kuba tubana mu biganiro bigiye bitandukanye. Komeze mudufashe turifuza ko ni muri uku kwezi kwa mbere kwarangira dufite subscribers ibihumbi 10. Abantu rero mukomeza kugenda mukanda subscribe mugakora na share kugira ngo ibiganiro mu bisangiza abantu bagiye batandukanye muri abantu b'abagabo cyane bamwadufashije cyane. Komeze mudukundira abantu nibura ukwezi kwa mbere kuzarangira nibura hari impinduka tubona ku Mwashi TV nicyo twifuza gukomeza kubashakira amakuru ariko atariho ivumbi uba utasanga ahandi. Tuyahere rero hano mu Rwanda kuri Ferwafa ikipe ya AS do Kigali yamaze kuregwa na Itangishaka Blaise wari umukinnyi wayo kuri ubu ayishinja ko ngo imuberemo ibirarane by'imishahara y'amezi ane yo muri sazo ya 23 ndetse na 24. Uyu mukinnyi wahembwaga 600 avuga ko imufite rero agera kuri 2,400,000 ndetse ngo AS do Kigali nta n'ubushake ifite bwo kuba yamwishyura. Akaba ari ibibazo bikomeje kugenda bivugwa by'imihembere hano mu Rwanda. Ni nyuma y'uko kandi ku munsi w'ejo Honorable Neri Mukazanyire akaba ari Minisitiri wa Siporo yaje kuba rero atangaza ko ikibazo cy'abakinnyi b'ikipe ya Fatuma Women Football Club hariya i Musanze baje kuba batakamba bavuga ko bamaze amezi agera kuri 5 padiri wabemereye imishahara wabahaye akazi atabishyura ndetse ngo bakabageze naho basohorwa mu nzu babamo. Nyama bakabakomeje kugenda abarerega kuko nta hantu na hamwe abigaragariza ahora ababeshya kuri za telefone gusa. Honorable rero Minisitiri mushya wa Siporo Madame Mukazanyire Neri yaje kuba atangaza ko
iki kibazo bari kugikurikiranira hafi ndetse igihe icyo ari cyo cyose kizaba cyakemutse ndetse kikabonerwa n'umuti urambye. Ni ibibazo bigiye bitandukanye by'uruhuri bikomeje kuvugwa muri iyi shampiyona y'abari n'abategarugori. Ni nyuma y'uko ikipe ya Rayon Sport Football Club mu minsi ishize yaje kuba ijya gukina ikipe yitwa Matunda yahara mu karere ka Nyagatare, igasanga ikibuga cyuzuyemo ibyondo. Abantu bakavuga ati ese shampiyona y'icyiciro cya mbere mu bari n'abategarugori gute ikinirwa ku bibuga nk'ibi, nyamara bishobora no kuba byagira ingaruka ku buzima bw'abakinnyi, ugasanga wenda bagize nk'imvune zigenda zibibasira kubera ibibuga bibi bagenda bakoreraho imikino bakina. Abantu bakavuga ati ibi bintu ntabwo byari bikwiye, bityo hakagombye kuba hagira ikintu gikorwa kugira ngo bigende neza. Nyamara abashinzwe umupira w'amaguru hano mu Rwanda bo bakanga kugira icyo babivuga, ati ibikorwa remezo birahari, niba hamwe hatari ikibuga hakabaye hakinirwa ahandi. Nta mpamvu rero yo kuba abantu bakinira muri risk zone imeze kuriya. Nkuko Munyantwari Alphonse, umuyobozi wa Federasiyo y'umupira w'amaguru hano mu Rwanda, yaje kuba abigaruka abajijwe kuri iki kibazo, nyamara yemera ko hari amakosa yabayeho mu gutegura iyi mikino ngo azakosorwa ubutaha. Tukiri hano mu Rwanda kandi ni nako ku ikipe ya Rayon Sport Football Club yaje kuba ishyira ahagaragara umwambaro iyi kipe izaba ikoresha mu myitozo muri iki gice cya kabiri cya phase retour. Akaba ari umwambaro wakozwe n'uruganda rubambika rwa Kwesa Collection rw'abanyakenya rukomeje kuba ubukombe kuri iyi kipe ya Rayon Sport Football Club, ari nako bakangurira abareyo kugura ngo iyi kipe yayinjije asaga miliyoni 85 ku myenda mu mwaka ushize w'imikino, nkuko twabitangarijwe n'umuvugizi wayo Ngabo Robeni. Bityo bakaba basaba abareyo ngo gukomeza kugenda kuri shop za Rayon Sport zigiye zitandukanye, bakaba bakwigurira imyenda kugira ngo ikipe nayo ibashe kuba yabona agafaranga, nyamara nabo bambare baberwe mu bururu n'umweru kuri ikipe y'Isaro y'Inyanza nkuko ikunze kwitwa. Ku mugabane wa Afurika mu gihugu cya Muri, General Asmini Goita yatangije imirimo yo kubaka Muri Arena, akabari stade y'imikino n'imyidagaduro izatwara asaga ngo miliyari 50 z'amafaranga y'u Rwanda nkuko byatangajwe, kuko bavuze ko ari miliyoni 50 mu madolari y'abanyamerika, ubwo arasaga miliyari 50 mu mafaranga y'u Rwanda. Imirimo yo kwiyubaka rero ikaba yarangiye mu mwaka utaha 2026 niba nta gihindutse. General Asmini Goita akaba ari umuyobozi w'inzibacyuho wa kiriya gihugu cya Muri, akaba ari we rero washize iwe gifatiza hazubakwa iyi Muri Arena, nicyo waza kuba umenya. Bikaba bizaba bigizwe n'ibibuga bigiye bitandukanye birimo iby'imikino y'intoki ndetse na football ikinirwa mu nzu, nicyo waza kuba umenya. Mu yindi mikino yakomezaga shampiyona y'icyiciro cya mbere mu gihugu cy'Ubwongereza, ku munsi wayo wa 21 ikipe ya Manchester United iza kuba ibyitwaramo neza cyane ifashijwemo n'umunyakote d'Ivoire Amadi Diarra kuba atsinda hat-trick nimugoroba. Akaba ari umukinnyi wa mbere utsinze hat-trick kuva mu mwaka wa 2022 muri ikipe ya Manchester United, haraciye imyaka 3 byaheruka gukorwa na Cristiano Ronaldo mbere ko ashwana n'ikipe akaza kuba yerekeza mu ikipe ya Al Nassr yahara muri Saudi Arabia, nicyo waza kuba umenya. Ni nako kandi ikipe ya Ipswich Town mu rugo kuri Portman Road yari yakiriye ikipe ya Brighton and Hove Albion y'umutoza w'umudage Fabian Hazara. Icyo waza kuba umenye ikipe ya Brighton and Hove Albion yaje kuba ibyitwaramo neza cyane kubita ikipe ya Ipswich Town ibitego 2 ku busa nyuma yuko ari maze imikino 3 ikurikiranya ikubita. Bagiye rero bayiteguye barayibwira ati burya si buno namwe nimushyira agapira hasi mwumva uko Premier League ikinwa, cyane ko yari imaze kuba iba mu makipe muzi ko yatsinze nka Chelsea ndetse na Tottenham, imwe mu makipe agaragaza urwego ku makipe akomeye, ariko nimugoroba ntabwo byaje kuba biyihira. Iyi shampiyona kandi icyiciro cya mbere mu gihugu cy'Ubwongereza izaba ikomeza ku munsi w'ejo kwa gatandatu muri sport update y'ejo mu gitondo, nkazakwinjira mu mikino umwe ku wundi, duhereye ku mukino ikipe ya AFC Bournemouth iheruka kunganya na Chelsea mu rugo izaba icekiramo n'ikipe ya Newcastle United muri iyi minsi iri muri forme ziteye ubwoba.
tukazaba tuyinjiramo yose rero ku munsi w'ejo. Mu gihugu cya Espagne hakomezaga Copa del Rey, ikipe ya Real de Madrid na Celta Vigo zesuranaga kuri Santiago Bernabeu, maze ikipe ya Real de Madrid ibasha gusezerera ikipe ya Celta Vigo iyitsinze ibitego bitanu byose kuri bibiri. Akaba abasore nka Enrique, Bellingham ndetse na Mbappe baje kuba bigaragaza muri uyu mukino. Nyamara Real de Madrid yageze ku minota 80 ifite ibitego bibiri ku busa, ariko bajaza kuyicira bivuza kuba ngombwa ko itabazwa extra time, nubwo byaje kwangira Real de Madrid ikomeje. Ikipe ya Athletic Club de Bilbao yatungurwaga isezerwa n'ikipe ya Osasuna itsinzwe ibitego 3-2 mu rugo, nicyo waza kuba umenya. Ni mu gihe kandi amakipe nka Athletic de Madrid ku munsi wo kwa gatatu yihereranye irashitsinda ibitego 3-0. Kuri ikipe ya Athletic Madrid ikaba igwije imikino 15 yikurikiranya itabasha gutsindwa cyangwa ngo inganye. Byumvikana ko uwitwa Diego Pablo Simeone ahagaze neza muri uyu mwaka w'imikino n'abasore be. Ni ikipe igiye ikomeye mu makipe yitwa kwitwara neza i Burayi. Mu gihugu cy'Ubudage haraza kuba hakomeje shampiyona y'icyiciro cya mbere. Mu gihugu cy'Ubudage Bundesliga, ikipe ya Borussia Dortmund guhera ku isaha 3:30 iraza kuba yagiye mu mujyi wa Frankfurt icakirana n'ikipe ya Eintracht Frankfurt y'umusore w'umunyamisiri Mohamed Marimushi ukomeje kubica bigacika muri uyu mwaka w'imikino. Umunyafrika bahagaze neza cyane, baraza kuba rero bacakirana guhera ku isaha 3:30. Ikipe ya Frankfurt iraza ku mwanya wa gatatu n'amanota 33, mu gihe ikipe ya Borussia Dortmund iza ku mwanya wa 10 n'amanota 25. Byumvikana ko umutoza Nuri Sahini yaje kuba ayidindiza ujyanye na Borussia Dortmund. Kubashobora kutagaragara muri uyu mukino rero witwa Niklas Schule ndetse na Karimo Adeyemi baracyafite ibibazo by'imvune muri ikipe ya Borussia Dortmund, ntabwo baza kuba bagaragara kuri uyu mukino. Ni mu gihe witwa Omar Mohamed Marimushi nawe ngo arashidikanywa kuko afite akabazo k'uburwayi bw'imitsi, ariko nyine ngo isaha ishobora kuba yaba ameze neza akaba yagaruka mu kibuga, nicyo baza kuba umenya. Hanyuma ku bakunzi b'Umwashi TV bambwiye ko ngomba kuzajya mbasigira predictions zanjye nko ku mikino itegerejwe kuri uyu munsi wo kuwa gatanu turi ku itariki 17. Bafata agakaramu mutangire mwandike icyo waza kuba umenya. Naje kuba nkugira mu bihugu bigiye bitandukanye, batagiye kuri za social media zacu zigiye zitandukanye. Naje kubakorera odi ku makipe agera ku 10 baza kuba bitoranyirizamo nabo, cyane ko izi abari predictions z'uko ngiye mbyumva ntaho biba bihuriye no kuvuga ngo wenda ngo ndi umupfumu ngo biri buze kuba ni hame. Ariko nibura bari predictions zinkurikije imibare nuko amakipe bamaze iminsi yitwara, nkagenda ndeba mvuga ati ahanga bishobora kuza kugenda gucya. Twihere nko mu gihugu cy'Ubudage rero, ikipe ya Eintracht Frankfurt iza kubikina na Borussia Dortmund, wenda ushobora kugura amakipe yombi kuba yabona igitego 50 score cyangwa se over 1.5. Ni nako Bayern na Sunderland bagura anda y'ibitego 4 cyangwa se kutaboneka mu bitego 5. Ubwo ni nako Hannover mu gihugu cy'Ubudage iza kubikina na Regensburg, naho baguramo kutaboneka mu bitego birenze 5. Amakipe nka AS Roma aza kuba amanuka nayo, nuko Montpellier kugura Monaco gutsinda cyangwa kunganya. Roskilde over 1.5 iraza kubicakirana na Nice, mu gihe Ajax iza kubicakirana naka anda ya 4.5. nicyo naza kuba nkubwira. Mu gihe amakipe nka Grenoble iza kubikina na Martigues, nayo yagura Grenoble double chance. Adoden hagera mu gihugu cy'Ubuholandi ukagura over 1.5, ndetse n'amakipe nka Gent na Charleroi ukagura amakipe yo kubona ibitego, nicyo baza kumenya. Benfica iraza kubicakirana na Famalicão ukagura double chance yayo, mu gihe Al Weda na Al Qadisiyah muri Saudi Arabia nayo wagura double chance ya kabiri. Iyi ni predictions zikari hano kuri screen baza kuba basubiramo, niyo naje kuba ngukorera y'ukuntu mbona imikino ishobora kuza kuba igenda kumusesenguza. Kubwira ko kuri izindi predictions cyangwa se amakuru y'imikino abagezweho barakagaruka, ushobora kujya ku mbuga nkoranyambaga zacu nko natangiye mbabwira kuri Ferguson Rwanda ndetse no kuri Dushimirimana Benoit Gering. Aya makuru abagiye ariho gatanu ukandi.